kata kelapiang bagi di Cina mikmat mereka sekarang ini bersekutu pada rukam penentang mereka pisah dari malang kecil mentoi kani kisah lagi ke bandan kamdan jam balik mak ban pentau jadi projek nam bagi kon sama ke bandan kamdan jam bakin tuan ya kecil juga limba kecil kersyambor jong sorkar limba wemeli kimdan terukam perkat ipat pak kimdan terukam perkat di genong rat kimdan terukam perkat di genong rijiwi kimdan terukam kecil perkat di sama bandan kamdan jam Namar kata orang ikwa orang ini, ubah kumlo, usyakri ubah binjit, balik sebagai yang darbat hawa. Senang mendang lagi, apa balik keleng-keleng ajuang ini pak. Mau tidak ni bilang kami, yang ibarat orang ini, upawan yang aman ini siang. Mau balik, mau balik hotel yang awan, balik te. Nomor ba, nasusun ibarat di pindon yeng. Te ngakwa aban ayo, ya pikir pisah, bapin senayeng. Tengok apa pun tahu why kan lo why absan ajar bila kemen ni nak kemen tiba pagi kita tak absan ajar ke cikim juga apa pun tahu adok ni family ni kan adok kan tiba habis itu apa yang dia kan lo ni kan adok yang dia amlo pak mau yang dia pikir jingli ke pikir betul ni tiba akan keli tiba keli sebab mau bila dia kan keli no family mau bila dia kan keli no family ba kesokar kamang yang atak absan ajar sih Balas na yung mudo, li nga po'y paghat ba nga hap kaligumta. Nga sorkal ka abu ya ka kendon, bawo Emily omde, larap day ban aying ya ka baduk, kamday ban dunay ya ka nyaw pusa majar. Ani kun bapak ulah tuwa nga sampai ajar. Okay, tidak kemen, tidak ada doa berwarna lasah hon yang beratu. Kata ada ke jingong ngikemen. Oh ngikemen bagi pressure cooker, ngikemen bagi retenasa. Ngikemen hatong ila jutklinean kumno besorkar tamang bagi kita kikendon kibo emily penentang ya ga emily scheme agi snong bithau katni kasur kalau ngai betang ngami bedan jipher matala kan bosen kimdan dirukam perkhat kibo biang ban kintiu haga jingsha lada ki emily asar kita ki bedan ke jing sokhia nam tagi samla gi jungi ki bandan kamdan jam kira day ban penan kami kata ka emily scheme pelek cimot iki sama baginyo ban pelek cimot aka puli kedali iya mapeki kasar kamdan kamde ke Jakarta kasar kamde ke Jakarta ban rijingri nreni day ban develop ka human resources nasar limba kami ka emily scheme sponsor iki samaj ni baginyo kita ki IAS baginyo kita ki IPS nang ta baginyo kita ki bala ban ni kum kita ki sama ki bayo ya pamela dia kata training ke jingpuri ki bagi yo kami jam tadi bandan berkom perkata bapir ni emily nong kendong mana kata aku ki pat babi ngena man skutu na kwa ya bi bin skutu shan baga jinjit yo unolang yo emily kalong ke badon kam bangin sandur ya gani gari ka bai ka jimi kalong mas skusi abangi pai sa social ibon di samaji ki ngom batingam agi jimin ki basio balingi ma ban pensyuri ki samaj ni baginong ki basara ka mekapa balingi ma ban pensyuri ki samaj ni baginong ki eje ka mekapa ki basodra ban kilanak ki ba puram mela ka jong ka met bat ki ba kran ki ba benuksa ka ba rei bateng teng limba kan ki ms ki la penjot penman egi kon samaj ji la penjot penman ya ke senang betau na tarukom pentri kam kamnong na tarukom kabajanay badal bapaka day naman kata tao ko ki patba nong song snong hangni hapo west selo pinhapan perkat bah kumno biji ya kita kinong alam the voice of the people party kadali the vision but nila outline ya vision document ni but mentah hangni don ya kali manifesto lali teki mat jiglo hangni bini don do live husau tuli barang ni ngilak keren iki babun kita kimat jiglar ki bangida angut bangin pendon bangin pun orlang mangara dang inget bagi pata juga ni kesno kin snutu orang ngetip dan ki bang babun babun ni akiong badan bidan kandidat nam sawras orang ni dan ki ngin pai thu bi do kandidat jopi kamde ke besuk ban pini thu nomor tadi ke parti ke ba shen mentang ni rai kamu ko besuk yo kandidat ji ban bare surum seneng ngala suang iki pak datang kat ni lada pikwa bendang iu ba arden ban yeng nam tak jak dre ban yasat lada bidang kwa bi kam di jo ba arden
Lalu bidang kuat ni asal ni asal jom bahagian. Tor jiat baik. Ya ukur tong ujui. Nama beraktif bah kasyak dari uprak. Tapi yang uprak lah dia. Tapi yang uprak lah dia. Nama banyak penyitu lu lah Banang mandung yang lu asal lah Batang mu giliting dan belot cik kendong di kensok nom lasu. Nama kat sebalik kibri siang dah biwan ele hit bahagian ni penjok baik. Orang lem lu karden nang way demo. Dah khatang lagi pun arden lah. Pelak kira kah arden begini election. Khatang way deh. Nama kata dah kayak kemudian kamu kalau nila sengi ni ke parti dah kata ke thong ban wanra ya ke jingkla haga ni keri ke jing. Pi borok kalau kumno keri ke jing. Kemudian kayak ke bakut ke bahok. Pi pahsi ke thungkam thungcam ke MPSC ke TSC. Ada por bangalan amri ngala keren kumno ban ya dah ya ke MPSC na ke jing tukar jong kita ki license nem bagi Allah. Kita ki politician. Ban insulit ya kata ke MPSC ke Meghalaya Public Service Commission from political interference. Lem dan weru ko bekerja namar baki soto balara kala ke kinomik mat baki tuklar o kinomla penyerap tangi diberi rojong kinomla penyerap tangi bayi wasam rojong natara umdan kamban ska. Ya mereka kamu pulit ngatam mala arong hapor betung tung ini betul dari jenga. Kita kadang gajing le siang kadang gajing le por. Bat kamdan tahap nama kata rangiwan bang terwaipi ya ke sensar ke kara ke bakut bangin penkut ya gini ke bo ngin pen klan lara ke MGGC ke klan lara ke MECL ke klan lara ke MCCL ke klan lara gini ki public undertaking ke MTC ke klan hagi jing trekam ke kut ke pek ke piang kan klan laban generate employment wana gini ki public undertaking kamdan je ban generate employment nama ki shong thai kibriu lala banang tap yang shong thai ndai hawa yak ten wa bo shong thai ro shong ubang pati bo shong thai no nama kata raw bali niki kamban sa Arsenal kawan ke COVID ngalak lagi nang gendong kioni ba o ke jing jar ke jing mau tu ko pa khandam tebi kajing sosat tamen ni umyo ni belar umyo yimyo jirap ina ke sarkar wala na yatu khana shu to babi kena yo ina ke sarkar ai mu yu beli babi dangim ai ke sarkar lingbau MLA san kilo khau shitre ke peleng pham la im se Arsenal lo san kilo khau shitre ke peleng pham la im kata Komrat Salmabat Chief Minister juga ke sarkar NPP ke sarkar UDP ke sarkar PDF ke sarkar PGP ke sarkar HSPDP wajing kanyana ba ke sarkar NDA kala perlu dulu pras pak kan dulu kulur pipriang ngingin priang the voice of the people party kam priang yang ni kecing ajing kany namar kata dah lagi pat ki alat yang ni ngin kele kumno na pelot yang kata ka pras pak kan dulu kulur ngin namara tan subat enyo kapor bantot enyo kala kot ngila subat enyo yang kecing duna ngila subat enyo yang kecing bakala ngila subat enyo yang kecing tot kejui kum kajak ngilem top enyo su oh ni ki kasih terjingla bertap email dayak beliau yang kena sabla orang arbosnam latip te namar pada mula tisat ladu step tu David la lebennya coba mak dayak yang kamu play ya kia ru kamu play ya dayak papsan senam ru kamu play dayak balai posnam ru kamu play dan doi kesian songkahi ya beliau dulu kena sama dan lai posan snake ukla latip pada inaga jindi latip berat berstepan mit kalau bilang ni sibun kita apa beli di kena jadi kita lot mo lebih di penye ki ndai kita nda ke bapulong ki kena jadi begini asap dia ka jong begini bakim kuasu ban ya kun na begini don di basu di no baina do step do mit lima ke jinga syam ji kedo daya utara pitte beri bati pala ki don kiri orang ba ki beli songkai ya priyo mau ki keren don aku don brom nem no mo kamu beli tong tahu orang ba bersong tay malalak ka kedang la thak kata ka mon semen play ka bayak beliau wong hoi ten pi mak ni senong jungi tu play amon tu semrang riba asal senam la kono le pu senam la kono ni kwa kom the voice of the people party banwat ya kata balai ki samra jungi ki chi bendi dia berasisi balai ki chi di drugs ni kwa ban clear ni kwa ban yarat piki nomor ka politics ka jungi kan ka politics
Kemudian kita ke politik ke berjalan. Hari ini election ke mata ke cinggalek ke orang apa yang argunun. Kawai ke kunun ke ke politik ke berjalan ke berjabo. Ke politik semakin top. Ke politik semakin top. Ke politik semakin pentami. Ke politik jadi dengan akia. Orang aib ke macam parpuluh setuju ni ke menjadi election. Kata ke dia ke kiong. Nila sinu pi penku ke politik. Pingat itu bahagian. Ke politik tu sud uangnya yang ke kiong. Ini mungkin, namun set apli masih itu raga juga sen dah kempra sen pun mana thong. Jangan untuk sud uang yang kita banyak lang, lapin kami yo pada. Kini kami kekenuan kesungi pak orang, baga politik sekali ke sanjur berjawab lagi. Yang men koi pen ha pantai, pan kle yang kecak deriji. Banyak rapi ini kon sama ji kerangan. Oh kejingam ji kon sama ji asal kami show tanah kekiat neutral show. Mula mesti sendiri. Nanti sudah nyampe, ni sudah pon lagi. The voice of the people party kan kelipat, kan wat kalat kelinci, banyak ini kon sama tu. Dan nomor kata ngiwan hang ni benar. Ko kipat ba jong ke West Silong, jit halu bikwa bandar. Bikwa bandar nak kata politik sebab jaklea kaban penjat, kaban pengam. Ni bikwa bandar nak kata liang kaban ke politik ketika sanjur ke joblay. Ban kelipat ya keriji, ban kinti upat ya geriji, ban pengkain pat ya geri bagajat beri berji. Ni kuah nomor kata saisin, ban pengkain ya geri kebei berji. Dan nomor kata ngimi syakmat, ban ya lima kata ka clean politics kemuyong, leni kata ka sinshar ka karar ka bukut. Ban ada ka sinshar ka karar ka bukut, kawan kano ka jingkeku ya gipat ba. Ngam ada tin, ka pratika juga sarkar kan karai. Ngam ada tin mengilaban kit ingin ke jingkit ke bakia. Lalu Lee Kuan Yew, founderจากสิงคโปร์อุลาบัน transform ke Singapore tang apa ki life science nem balai ni ba ban tun galai ni ke jelaji la ki pada ki alat ya ke sensyar ke karar ke ukur dan rela ngi ki pada gilang ji no mikma daga jing snowy tau kala bagi dia di ginong lam ke besisha nomor ki kertong ru kinong ke basta ba ki trai na ke mensim snowy jo pada mo na kato pemensin snowy naman ini ke cek beri ke snowy pala snowy kajing snowy kaba ngilang syupan batai tang syuyo kajing snowy telakut wat lek pensyai syu manu menuru ki politician kini ke basta ba ki ktik na basmi Nang kakitip upai tak hasi ukran mahal mensim Soviet nang tak kelekai bani opai kebut. Kitip pemengi di kibapuran maha habaya ongis no palat ladawan songkai hawan pensingan hayi ngasem ladaya priu. Ladadan bawan songkai ladawan le kiri ton buram kiri rembak kiri pok mat ongi dak kenau delong banai kublai ki hakatu kepor barai kemet. Nama lada kelet kumnu telas ngubik palat. Nak tarawat hapring bayam, hapring beskosi. Oh, benu makai kublai dak kelet monyo kelet ubama mi subi dak kelet. Batayam bat pengemau yo kelet banai kublai. Yo tau orang ba lani ginu giri pakma. Kata kadan kemensin subi. Nama kata rau teng i balap penlong kita giginya beri kelong tangi jaga rung di jang kami jadi politician banyo ya kemensin subi ke jongki. Kau kita banjir no mikmat kamkut banjir taha kata gerupam. Ini ban snoto ki beri ki berkumno nimpa siapa ke yeng dorbar tawan. Daya lor kata norim kamangira sen ya ke parti. Ringkat kini kita lomba kita snokia. Ringkat kemak kanorim no syai bagi lek siapa ke yeng dorbar tawan. Minta ladon ki basdang wat daw ini. Nama balai kilai ya kata jingkershan ke jong patba ya gaseng voice of the people party. Oh ki hespa kalau zaman keli jingkeli. Naong ka berti berat jong ka BBP kalau pun king kli iki spa iki hespa akan negeri. Kalau pun king kli mentara zaman keli jingkeli ya ka berti berat. Hana ngide badan udi banai jingkai kumno la pelut ya katu kapisa balalum no patba. Wala kenampan mana? Ni kenampan ni usnyang upata nama uito banyak saat dan penkanya ke parti. Wahai upata ke sipo bakar pau tengka. Ya kata di pancing kek.
Kita nak sih kita gas pak pancing kan, ya kata pisau pai pak ba, udah pai ba pancing kan, namar kita king kli ya kata boti bright, ngaling orang kita kiperok kipatik, mentari pai ba orang yang kuno, barben, nang ni syakmat, tapi pelong meeting lah pusu tadi di boti bright, bola dah top sentek, ni akan bola, namar kita tahu, ngalong, kita yang pos ni boti bright makila itu dia angin lelai perkat bertiap top sentek, mata balik keleng-keleng, namar balik pai ba yang intersyam mengi. Lalu pai ba pancing kan ni keluar. Ni ada ai cing kan. Kanu kami bagi orang sa ai cing kan kum nungi pelun. Nama election commission kami sa ini dalam ai cing kan ni lapan puni ya ke cing kan dia. Balai di kemar nama jelas dan mansutu. Bo pai ba menta kat sabalik. Itu yang bertong hal pra baik yang kat sabalik. Lalu di kelong kita ngeliat hal pra. Lalu di teman kita teman propose hal pra. Lalu di drop drugs adik ini jual kita berpenpat kita dono kejangan kalau begini kita kita ngam drugs yang ngintersyam ni Voice of the People Party nama balai kasopia kakwa penyarap lemi na i nama kita kiri don brom na i akiri kita bah kisau kumno ya Voice of the People Party lalu kini kita drug addicts kita pai sini kita i ya PBB kum kacing kerman nanta joki kita i ya PBB kum kata kalat pengen lat lagi dari cing snail kalau teh kata kumi na i happy people kat kumno ya Voice of the People Party ndrai ni semua pengen job shisna menta niat lenti elio ya kecing sini awak lagi di samraji di belatlo katong gaji kalau nim ko abis samraji gen jak kekia nim ko abis samraji betul jak hodrok penu miok kia naga seng BBB yen mai kia yen thok yen bagala nomor kadang ni kuat kan bonong ko pai bari piko ayu organic election every ke pemerintah balai nak kini kecing aku apa kan rong apa cing macam kat jadi beriu barang kali kini ngajin keliru yang kini ngajin keli. Ngom balengi tuai so ingin bamja, balengi tuai so ingin tiap, balengi tuai masan kiat master, balengi tu so jom para macam mereka bam tak pandai hukum ibu bomba. Baleng, nama lagi kaya ini dia ingin dangret bangin tuai so bangin bam. Lagi hikaya ini dia ingin dangret bangin tuai so bangin tiap. Lagi kaya ini dia ingin dangret bangin tuai masan kiat bang ayu you play. Bapak lagi kaya yuk so jom para macam bumi bang tak ada lain kumi hubung bang. Balai upaya hagari kajungi ulang komuniti. Sausan berai suak election baki win berelek dungi kembali. Elek win meliwat kandidat balik pan pisa balik bas bompan bas balik piknik. Elek pan bas lo kembali lagi kandidat balik piknik. Elek pan baikot lipan baik. Dai, lipan bot, lipan bol, lipan jersey, lipan prize bagi penilai kai balai. Nama lahikai. Iki pai ba bon tri Islam. Wan jing jwa sausan berai shok election. Kaying jwa kan play be. Wan jing jwa sausan berai shok election. Kat ke pipan pinyo be. Piko apa selek piknik ngenai kelik rot skai sesara biar baik mele. Ai be. Sausan berai shok election. Piko apa itu ai be, piko apa ikut ai be, piko apa ai be. Oh, kipai tak kira kenal denong kan. Sausan berai shok election. Tinong kipai tak kira kenal. Oh, kini kan ketika pol, kabangin yo be, kabangi kuat. Yenlek ini yo be, nak tahu song shit kali piknik kementai kipol. Oh, kicin penilai kai sports kipun bah. Oh, kinong yang lain balik simbawai kipun bah, balik simbai dawai ni Emily. Emily bang jusong konstituensi lawan song no. Baju kan gigi ulah plino. Baju pelajuk song la teno. Bagin sok di palta. Emily bila jumpa hak. Kaya kebetulan hak jimut ke jumpa hak kita. Kinogalam lagi kandidat. Kaya kebagi jumpa hak. Balai kalang kumta. Namar kini kiper hak kumni. Kiong nong ma lipat wak pentot yupat ba kumni. Lajan election dah fikir bah, dah ini lok berduki kat nunur, pihak tak mau tukti juga, melawan ni sausan berai. Walaupun terus upat tak. Balai, nomor kiau sausan berai upat tak umi yang perset. Melawan tak kaba kuah ai bet. Wat pencut lada pim ai, lada pim nang, lada pim syak bundung hayi. Oh, ni yang perset tu satan rai. Nomor tak pendiang bet, meleleh tang sausan berai ni yang perset ulah lagi lihat. Kagi kalau kang biang, solo ya kah biang apa pulau, kalau senjie bani gedung ya kita kino ngelam. Kali kata peluang iki pada di bawon,
Kamta masosyo bikin tak bentabut. Langya ka tepo lujo uno kajo kanu ka parti. Ka por election bagi wan bantulan. Riu nyo pra kandai jar ki patpa haki jagasol ki larai banum le tepo chu. Hanu kata ki poi ki beri ki bang tepo chu haki kini ki urban constituency. Balai namar kile jelek kila khat. Mereka rai banum le tepo kam mereka solution nang itu. Karai ba pinum le tepo kanum la banum le ke cikul dokam. Karai banum le tepo kanum la banum la ke shong sok shong shine. Karai banum le tepo chu kanum la banum bhai ki kun samaj ni. Ya banum ada kala. Kai kala. Kalat kare leba ka sensyar ka khara. The voice of the people party kare ka lat igin hong shong shnong haga jela Meghalaya ba ke dia snokti bagin onra ya kata ka sensyar ka khara ka bukhul. Namaga shimigri galenti. Ot kala khandir lare kren ni ka constituency leila lingba kila pothai khobor lingba ka social media ngai la ban pensong tho yegi pai ba ko west bagin ai ka jingershan ya ka party e bangin pu ya uni ukortong haga ka constituency ke jingi bana snow bangin ka election ka bokhala amju khamja kot agi election ki bamenswa bagin nongelam barang naru ki pastor ki father kin kerambet yang ni kapang habashai barang lagi pada ki bakala kari kanam lagi pada ki dan cik ke pisa anmi nongelam shu ba menta ki mi si pastor pan mi baik komang hangni dang sana pok khnala nalong yimde kan simsting ni gini ke baro namar kala benong bau play upenan kami di syakri juu ban mahami ni kum de chat benriu lagi bakala hangni ke sansnem wat yam Najuang, ngana mau magari ke jingi ke dana tmir karya, ngana mau magacak beri jingi ke dana tmir karya, mereka om kana poi harendang jingi kum gacak beri. Larani pakala kemau warap ken, bagan poi kata kapor, bagi hapan ring mensim bar leher badum, dengan ring mensim bar leher badum kalakut gacak beri tu. Dari nomor kata kadau, ngangit bak ngada kermen scam. Bon ki batwai ngatip nam ta gajak. Bon ki batwai nam ta jumi. Kumalang ni yeng yobot dai baton bakershan ni nalenda ta gajing duai. Mangiru ni duai ngandir batwai ni thoipi. Ngam juklat pandoi malagasi gajak. La bon senam mentang duai nam ta gajak riu. Bagi ni sini ngatwai tangga ni ngau atrai ngam tip kalungot ki beli manai. Yengi ke voice of the people party. Ri tangoi ke bangat tip kolong. Bagi paipa agar ri ke sini kita kampalat ya ke PPP bahkan dan ada jaka ada ke penta bahkan ada jingshan ke jingmentor ke jingkerku ya ke jak bener kami lalu ke pura memang operasi dengan syakri kita ada ke jingwai ke sana banyak operasi oleh pula on penki ya ke dono jom di paipa banyak jadi ke takai ke bawah pulang ya jadi ke parti di babun bagian sedang bantu markli mentah saratan prak kat sabalik ukulung ru upampak lai ban ong pra wahau pak kita men ke bala kandai pos nem ru hau pra tap kini ri tap ayeng labun ke ba hau pra karan ka jing penki kamai ka jing lah ka jingi nangangit ka don kai ke bo blei ujba ya ka jing duai ka jingi mara ko ki pat ba ka politics hangi ke ba kentang ukon khasi khara naru ki por ndai kulong kuma unget bawan seperti ban kamai ka hak tahap kasih kentir. Try the concept. Justru tenat jaga yoi. Justru tenat jaga bamai. Baru yo pisah justru lelang baka pisah bu komai. Baru kata nonglim dah scam jauh kal kon kasih kara. Nangka abang tung sim tung kami. Uat you boleh utuai pira ukor wayu idem bau boleh un kurku ya ke ke hima ya ki khon ke aja ke hima khairim de yang sagi do mata usim je ke hima khairim de ru lindo nyam ba pombalang malagasnam bantni bagi wat yo blai kimle start laga jom ji start ri de mar kata ra tip ya ke check ri ji ko ke check ri tip ri tiklai ndai ta ga khana puriskam minta ngilai long kristan palat nyop sa ke sispa ay long kristan balai ta long kristan ni long sho ban pelim ya ka hok long sho man chwa upam kuah ya kathok, upam kuah ya kayoy, ubas mo sarong ya kahok. Namar bagi alam kristal, namlili ngay nak ya tu baik, ya thok baik, bamsak baik, ni ublay baba ya. Kalasi benong kita,
Dan ni bang lian no pi kat badan imported la suno la belaya. Kita lagi di tahu ki jing pen kami. Ya ka jingin ka bah ka jing. Ka jing kerman ka syumor ka bor juga jingdum ka persyang ban pen kami yang ada pi. Namar tanga ko ada dong pi. Ka tenrai juga cak dulu ka dei ka banget ya ka hok. Kum ki kon kerstan to tek bau play ula sandur bandan ka sinsyar ka khada. Syahanga mat ya don ki basmu feri ka ni renga keren nam ta yengi ki bakam bangilong kerstan. Ki bang kita ki kon kerstan. Kato kan ni naga Bible puni naga kitab Deuteronomy kala naga khandre ka khandai arpo kaong kumno puni naga kitab Exodus ka apurai puni naga sithi ka jo Paul jo Colossae ka lingkong ka khandre puni naga sithi jo Paul jo Timothy pinsa soto ka kumno ka taga sinsyar ka kharar ka bo blay ba manga ma pingi shakri kwa bagandan ublay wa na ba masa sigang sinsyar ki kon Israel aga kitab Deuteronomy kala naga khandre ka khandai arpo wa me wa pin gamrang ga jing bishar lalu wan gibri hame mere ban pen bet bet ga jing bishar me wan yo shilian khamat lalu wan baduk urus pa ba khan do batot mema ban pen ban yo shilian khamat me wat bamsap na ba ga bamsap ka penala no ka khamat ji basta ba ka pen do ga tej ji ba ta ga ba ga hok igan shakri ato kata ga hok ko blay umpa kamye dei ba kata ga hok tenrai ko khasi nge wan seperti ini kamai ko balai ni lihat lagi ni jing pen thame balai ni lihat lagi tagi jing pen mau yang bakala ini pai ba bagi yang ngamlang bakata ka politics ka jaklia bagi yang ngamlang bakata ka politics ka thok ko syukur ni yang ngamlang bakata ka politics ka penjat ki kon samlang lai sangsa abang apek egari ke sini oh kisama ji ki angi kloy baniak mantakari kisah se ki kon janga jopi bagi diak mantakari bikin siap lenai mengaru kloy do mentar baniak mantakari lalang atit pada jiap cuma kan ai kalau lagi basingan di long den mandin lalang jiap cuma kai ya ka jai dari basingan ya ka ri ka klanya kloy baniak adu mentar mereka ka jiap ka jatang sisnem la kelep ka bahan mayak di kota jiap antre ngania beliau tam sisnem dan berkemau syu dengan karena waktu sama lagi berdoa ya ka jingem namar kari menapa kenal lagi lasi soalnya kita ka jingdawa namar kata kadau ngoong ibini don kam banyo ikin nangalam kibran ya ka jingit tri ilan kam man skoto de tang di nangalam kiba biji mapi bat kenal wat jit namar badan ba AAAP lar biji namar badan ba AAAP kapni ba bidang sakte emrau hakul komperkat simet bejoki lar gitu ki kena samar rit kibran kaar khalai snem nagasnong yo pamtia kimi ban perta yaki kimi ki kpa badi gitu ke bala ban lek thabut ban to perkhat lem nam ta kalawai ka juni hatongin na ka dono tum ki pa bangin jit ban perkhat tang ka jimato ya ladi shina kalau ngas kausi lagi tip yaki rukom me kon election apo sorshmo kiba ai ki jimato shimet yaki sama kiba pinslo bha yaki kon sama Pinwan ayin joa ada pinwan ayin joa mata pinwan nunu brio election undan brio banwan ban songka namar balai ngam jupen bernya iki pat ngi be lagi kam gi jam ye kendu tang ha tugas ni yo go the job ya syak menentu di pat ba lele ci kam ngim jupen selakai iki pat ba ya kata kapor ko koror ko joki kapel kata election dari mana tarang kuat bagi bubunkin buat ya kan nuksa juga nongkrang konstituensi kabala peni ya kan nuksa kababha ya kipat ba kumno banjir naumi kma baga skotna pagani kana rung ada cimut cimrat juga beri gini gisi ba ki ong PIP sangi shimbet PIP was bene piknik light back ki khotba mian bambet abaga butte ngiratik sunu bantu dan kau kalau kami ini si don we family di IPSA pelajaran election hadun rup samaja kata kalau kami ngesim dalam ada sim kong ba ngesim namar ka diga hok ko janga kabut te sewai di mentate kata ngini ki sta te di pada lari ngilong bukta dan bikin dan show kini ki espa pexi lara ki pada lari ngiyo unong bela unong bela uba trehok kapen mento yang kinong ai bela kapen
benento ini kinong ai bela lara pitip kani kamai bio driver ubahok kat kamai buyo ai bi taras na bila tik kali biang sekoi nele bio driver pada siteng bu ini siteng wai malik tang sistem abdino kali kata kali kakam jong unong bela lara bio unong bela ubatrehok kumong ibigini ki abli kijungi kini ki sakri kinong bela pet lingbak affidavit ka declaration of asset lingbak affidavit kani kala circulate di social media bangangai kada kamdai kala dai ban ujor ya kani UMLA kini kisang basen syari ni ke UDP bat MPP kumo peni ya ke jingdan sepa ada juga sama mangi kita ki kendra ki malik ma kinong ai bela siap presiden juga UDP open bela ba kasnam antar khapra ke jingdan jigam ju kolong pra punyo klur alpuriolak sanbusan ajar news pak propra ban mentapat upni baga jingdan jingam ju kala kiu na kata propinyo klur syaka shis pa sau pendrio klur live huela sanbu ajar praspa live propra presiden juga kongres upni ba ke jingdan jingam ju usnam ajar khapra kalong sanbu sau klur shis sanbu sau klur ba dagani ka apulai samsnem upni baga jingdan jingam ju kala kiu syaka shis pa sau klur nanta Emily jama Shillong West upni bagi jingdan jingam ju bagi kendai klur absalak samsara jar sauspa sampulai ban mentau upni bagi jingdan jingam ju kala kiu na kendai klur syaka prapuai klur lain salak sapo jar news pa saupo nanta ujian sama upni bagi jingdan jingam ju ajar kal pragalong nyo klur kendai salak sapo jar lai spapuai ban mentau upni bagi jingdan jingam ju kala kiu na kata nyo klur syaka sampulai klur salak apuai jar sauspa andripnyo usia bah langdahar upni bagi jingdan jingam ju ajar kal pragalong riukur sapuai lak kendai pendiri jar laipo ban mentau upni bagi kiu na kendri klur syaka sampu ar klur salak lai playa jar kendai spa sampulai social ke kalau ni belum Hong Kong ani nadu banganget ini fight back ngalinget ngalit jadi election nadu bolong amri oh kah yar ka kamai ka kaji klem yo kamai mlabe kam su yar lo ka kamai kaji kadi belum tahu ndai pet mung nadu bolong amri GQ spa atene mengipat serdat ke jo ka patulun bro sama senen namar kata kata ku kipat ba ikran ya ka jisha kani kadai ka declaration of asset ling baka affidavit ma ban thok mangi baro ya ban declare ya ka jingdan jingam tinamar kata kata kari ke nang dok kapratika juga sarkar ke thali bersih tu bagi dari kamera ban pindiam dawai ke hospital ma ki public undertaking lan klan mo edin doe ki nong yalam fi ki kiu dagi spo badagi poklo namar kata ngai aga jista lar bi bahaman sim bi ko bagi kita ki nombala ji ki nang ki uspa maduk mengi saji tiang ini ki ahli ki parti aga nega sedang kabarno lele tawal ajib wat num babi ini le oh sidon ki nong pada ki bejit no mikmat mas i galama ni mas i galama pom kende tai kam sim len kende tai kam sim tang bagi kita kalau mabom, baik hanya kaum dan kende kita akan bersih bagi kita kalau mabom, kende akan bersih bagi lama kongres, ukau yang dan, sangai akan kende bersih nangis mat, perkat nam bagi kun kiti, perkat nam bagi ciem kejubi, balas mengi kipat tak, ini dom ni kata kejista kejing syampang, orang lebih kari kejikan kelah, agar dikisan kisipo kikasan sen, kandan nasyong sok syong sengan, mentah ya syong para mengiru. Hapuan up para harus RP kumni dan ya kerana gay. Balai, awak para hasi. Balai nginting, balai nangkaman pahara ini. Balai nangkaman bandam nongera hari hasnong jong. Himko ay ka jingem na masyongso. Himko bani ba shlong ikisnem banan kaneka kata ka sor ka masyongso ka balai lagi jingsniu ka balai lagi jingjot ka bagi kon samaj ni kitibri tiblay. Ya kata la panuanra ling baga sorkar ka baklan baka badan gaji kekli ngongi bingila baleng imla lalu pai ba wala ngila oh menta na syukur tangi bakot mamaran habang bekat sa artli salai kli meeting lagani gaji lang na ko abang ibikum ni baru menta ki sedang menyerot boda ya ke PPP warga upenlet ka di parti baro upenlet
Ya kini ki parti besenca mentau penlut. Ya ke kongres penlut. Habangi badan kemangi kerembeng. Ni supun syai. Kadang gaji apher apa dengan gaji ben bagi gaji pensai. Dah mana? Ni kerembeng, ni keren ni kenauren. Taman ni keren begini ki parti baru kira fail. Kira bentah, penam mereka ni gaji. Ni kerembeng ni ki. Ni kita thamai ni pensai kenauren. Nama kita ki parti rin. Kira fail. Maki kan mentah ke ben pramaki de. Ya sensyarlang berasan senen mentah apa. Oh bather sarkar ka UDP bang sutu tahu so. Mana sarkar. Oh bather sarkar ka HSPDP. Mana sarkar. Bather sarkar ka PDF. Bather sarkar ka BJP. Hana uta u Amit Shah uang kuno. Ba kam jela Meghalaya kadai ke jela ka koruptam. Mana yang sarkar ndai ke BJP ru. Maki kan dia syurut para maki ke Malaysia. Mili ni pensai terganurin. Apa ni pensai? Ngap keren ni kejilek joki dia. Ni kenapa ni ni? Yang bakno pat ni terisokar. Baik ya ke AITC menjukre ni. Yang ya keren sekali kaseng ke bampak kabaran kemai, kaseng ke bamdan ke sorkar, bakaseng ke mengitip upai pasini umi thok khana. Balingin punya thok khana mengi ketika TMC. Dengan keren mengitu apa punya thok khana mengi. Habu pada keleng-keleng umi thok khana syafang kata ka TMC balingin nirak punya thok khana mengi kata ka TMC banitip bamdan hiru kaci ki sini kino election TMC sini tip kiba bona preng joki ka security kiba like nam like ni keren lagi kita ikren ni gini kiseng kiba sensya ikren ni kita kiba yalam me ka sorkar hagi ni kisan kliksan namar tarau ngak pintu ko kiseng kiba na ka sorkar Wanung do tiak do dam haba PE baga BPP ka klan nama lalu play udah dan hakmat ji lalu ngila syariah baga play da ibet baga wan da cingkala lang baga BPP anam dan mano bala bangkang yani bangin don haga ta galenti balo ga jingsyanya ga jadri nitip pangin poi syana thong nama balai uplang ukin bat udan bat ni urit udia udan bat ni udok usuk udan bat ni ukup silang usam silang udan bat ni banai ke cingkersyam nama ta Voice of the People Party ngimtre ru ban snap ya to jingai jimut jopi KSPA hanabu parden umdai ban simpisan ke beduk uladai ban simpisan ke tak KSPA ngimtre pi ban simpisan ke KSPA ngimtre Nawan rajak mengi di sawan syeng tertai gitu di HSPA agak kamera pedeng dia tengah pai ba pon bercepat ngimtre ngin siembek tari ni si po apo tengah jo pai ba bodo ngin syakri pai ba bodo ngim cit penerus pa tahu nomor kata kira sedang ai jimut ana ini bagi di bersim pisan di HSPA kimut ni dan pit man ngim dan kamu Nawar balai ke hai ke bangin ai ke jing syadri ke ri pat ba bala syak leben menta san point senam ngila syak hok pemau deputy chief minister san point senam ngila syak penbe ngawang token pat ba ai do ni ai pulai be senam bo pat ba bala syak hok linter on penbe ba on thak kelai gini piwan rongi ai pisah simbek piwan ai jing ai suwa simbek piwan era Simbek, tambah kaput, habis lupa, harupra, upai bawa hangta kawan kajingkala, hagan negeri kami ikaji. Benumlah abanyo, ya kajingkala lara, gidang don ya kata kami sim smopi. Kokipai babi, kapur kamsya, amangan haban bepat, sesuai kali kajingkalang kebawang epi. Nggak sobat ainu you play, boleh ulah dan rekat tadi. Nggak dua you play ngatra ya, yang amangan pendet begini meeting ngati, urang waset lagi sepatli, meeting ada tandrai. Mestep sobra aset seni upai ba like rendang kalau mak moh bede upai ba yo bor maka kalau nak kerpa to pinnya pai shulai shing gisan ni prepare gi jingdoi gi kindiat sini bau blay on tau tumai ya ga jack ben reu gi bau blay on tau tumai gi snam gi tau gi bau blay on tau tumai gi kun sama gi minum pin sni gi kun sama ngarang haga de por baga party gi kanam sha Ikinugino ki candidate tiji bagian penengkam baklai di kon samla. Nyenum penengkam baklai di kon samla na tara jimen toji. Nangin hikai iki kon sama ya kaliti kabagi di banya. Bagian long sisa kita ke jingkerman naganta
ka shnong ka thau pakari ba jam ublei kur hui phi baro ublei shibon nam ta ka por ko jo phi bak na shikwa ban pun ko ta ka jing pen ka mau kemau ngi long ki jing thau ke ba ko dor ko jo ublei ko thau ko dor ingi baram dei mu thau ko dor udah pun kopru ya kata ka buram ta sam ka ba phra hang tu David Wong kumno ubriu ulang ayu ba me kemau yo ubriu ulang ayu ba me wan jo ayu me bo yu hapo khendia lo play me prong yu bun yo ay gijing sinchar yi kiti ki kam jo me baro kata ka de karban ke jonga ka jo piko ki pat pa be wat jit ban dino ya kata ka buram ya kata ka karban tang ha ka pon election sipo kasan apo jar ba biyo pisa kamala de dan ba ai pi shira kadang shamdo dan sab husau tu kan yo punai ya aga shiski agi santli gisnan balai ke ingin di tak dore di but way begini kan pinsu si thang yo bre ola thau ko dore but ngil me osu bandan aga taga ju ka kadan ka buram in hiar ke aga kadan mra kum ki blang kisnyang masih kahan but kum ta ter kamen toy begini leji sang bro si jim kamen toy begini doi bro si jim ublei orang pa diki angel na peneng ban bahai dari kuji dai mangama phi uba ublei ro pin ko bor lang baka riti sinshar joga sarkar india kata ka ikhtiar bangin je iki nongalam namata je taga jikte bro te je taga phai shublei da jingwai je taga yam namata lawe ki khon dikti je taga pai ya sapo ka sampo snen ko ublei ko kui phi bro kublei shibon kublei sha jango hapra kublei shibon kublei sha jango Bisikun ba dan nam taki kentin besok sebai so rupa sopi kiba pertama ini bat ba an jing kai ini bakumno ngintip sangka sai patai song baka senja khada kiba song sebai kiba khui kiba suba bat basoti tu bleng nang perkhui bi hakiki baro pile bat haki jing trei jongpi bat nang yo abor banang ya cakrang haki banlek pusong tu ipat pa nagaway constituency siya ko ipan but po nang aibor pi nang long kumunong lang jo kan digejala jumi jadi ka por pat ngapriang so ban so isin pat iba adal ba begitu ka bi baret belum candidate dan jong ka not silo di hani ka por pat ngan ai ya ka por rai din ai ka jikra ni kan dia but hadin kata apa na kerpa di candidate jomi iba raja jarwa bin session dan ai kan jikran jo Nakwa pansang dak open kebau iya lagi pada ngilang baro bakani collection arjar har puai kade ke jingile persya ke jingsai na ke jingdong kajing syai na kajing dong kanaurin na kapisah jong kajing kela kabangi anlut ni terang bat ni seliang la selemba sangkoi keligi senam gaya kajing serang jong kajing kela kabangi anlut lang paro situluk kajing serang jong kajing kela kan serang nagi siempre akti ke jompi ko paipa ko hamen ko para ko long kbe ke long pa ko samla shenrang bat ken thai bat mapi ki blayo ko khat prasnen shalo kajing serang jong kajing kela kanamuan na megi na sagi kanamuan na breng rai ogi pi bakan wan nagi siempre akti ke jompi Nai kumulai di kapur, yo song kenora punya ni jalan. Iba raja, iba lagi kertong, iba wang bantuai lagi. Siapi hari collection. Hoi, kedai gizing sisa. Kau bila kanong?
Orang hari konstituensi hari hakiwai rulasi di konstituensi bagi kertong jong ke PPP kabar simbol upra tidak isya ke batamai. Nenengok yang pitang negawai tomba na experience ya lagi hakipor di bangawan sini ke senong membangan ang ile ke MDC na 19 jail constituency. Kita bong babare dia pingin pat itu Reyong pat ya pi somasi ayam yang ada cinjok bangga kuar ya kabang yo ban perito takakam ya kalawai jok kecai beriu seteluk kari kasih jantia dakikam ok kari dor khamat kubamangi idol nangai sikap berbaraja mereka berjiwai pat dikenon jong ke PPP ho tidak ibatmai lagi kular sapi yang perito takakam bagi yo ya kata kapenta bagi yo pensarong yana konstituensi dakikam syakajela pasapang jong kejela ai kublai kerpang iba aden ibare nongelam baramba jong ke PPP ilang sudah panai kejengkan manum keren iput bila kita katu kati kabangan kuat ya kaban keren marmai kum presiden layo ya kawan keren sibun ba cuma hawa mangit scam kandon kata kajing kela ha kejemut ciperkat kandon kajing kata ba kajing kela ha ketia kadem banwan pa kajing kela ban shan mangi kamenta ba ban shan kalawai jok kilong din ki pateng ki panangka ai kurai ya baro ki belong kita kena serang ye ba raja kum kertong hani ke Selong West constituency pada pi kita ye kita thon kilong kemi kilong pa ki samla kita don mereka ani ke caka bar khamtam kitu bala bodi osbo lembaga ni ke por tingung dara fimla ban poi da kamet compare nrei subasi aile nani tangka score la pitrei pikta la pitia pidem dari pidon hanalo ke caka to ay lang itang ka score nama niyong tangkan ni magiwan banyalap ni kapor om tag yaga kubor tong collection lagiwan banyalap yaga kubor tong kahok bat ka siya kamar kamde ka kerdan kanam kapurong kaspa kalak kakur kamar pelayut ya ka riba ka jay penriyo kamar kelti opat ya ka jay penriyo kamar ang hap kat panangki kanang ngam Henry ngoge pi tang kahok pat kecing sisa kawan pelanjut ngai kublai kerpang ningkong isap yo blai nang bo blai nang tau ubah pelak ni wei pi wei mengilawan gelang ringkat hak ni kapor kamtam ngikut langat panggido jekermen hawangi paya keleng di benta jongkari man collection pun pak dibaca hak balik ya ka vote ke jongki ka mereka hok ka ridi sensha pai pa the constitution kala ya pi wei kamtam kibla yo ya ta kerta ka bakhatra shane iso kulat dua jengkerman lalaki om bagnum tera balik kapot chu lai katno kan kamdo setia ta jengkerman lalak ndon chu pat ki wei pat ki party ani kinongeram kibandi kibana ban puteng ya kata ka ki wei ke bisem lala balai ngo dia pi da ka serang hani ka por so manarap ya kani election ha kani ka por ko menta balai to get clear dia balai Badir san powai dari Islam ni dapat berkah sekawai pat ka political party balai na ka por lalu ko pa niyo la ko chong jala hadu kanta ki por ba ki political party to get clear na dia balai pat ken hapan mi sakali ka way pat ka political party kadaw kadai but all political parties have failed to deliver their promises kapilkan yang tak cuba lak hadirin sa election lembaga kecil keluar ki jongki dari mana kadaw ngem senawan hangeban kan perkesan ya lagi ada ban penrami ki way ngem senawan hangeban keto ngem wan hangeban keno riwan berkeren tegahok
Bagi jing sisa, haka mangit sikapa piway, kung kipay pa ng song, jong kalong sat, kabring khotmet, jong ko West Constituency, beliau akan berkat, beliau akan kelatiak keladem, mangin semuan sepi, barang boleh banabit kabut, saupra, dia banabit kabut cipa raja, mereka dah kuat, bapin dah pensong nombrin, hasil pensim karai, nomor keng karai kama PPI, keng karai kama biru, bilenak segalenti, panrai yang kalawai, jokilautin, pati kipanaka, dan matadau, yang tolong ledai, orang ikut. Bagaimana? Kepada the People Party, kepada parti Paipa, kepada very poor party. Orang kata kepada the People Party, mereka kata kepada kepada orang, bagaimana very poor party. Kenapa? Kerana semua orang pasal kepada ada san pawai Islam mulai nanti kompetensi. Ini orang pasal kepada yang Voice of People Party bahkan dia sekawai pada kentir dengan pensong spy dan pensong nombrin a very pure party, a very pure party. Apabila kan pada pada kaya wakiway kena kan siapa lagi sanpaway kilig Islam ungganan hanagari kabai kejami kari kabakerku dan bulai na borong tau kari kabawan yok jat dan bulai kari kebetul kangap kari kebet no rempong kiksat kiba internet kari kemanang du kacing bahabriu kacing internet kacing spaubi namar balai namar apun tak kikwan toy shimet pat kikwan maladi namar kadau na sungo yo play bahayo kanlong uto sembai lemba jongpi kalian 19 Chiao Constituency apabila saya ngahal tikipor barang nong nikmat jompi kan kiram hakapor MDC barang dapat nusembar ng poor pa sa Waipa Constituency 17 North Shillong Constituency kamakipai pa na katay constituency ru kikram ram dan mga kadaw lano kopay pa nong Shillong nanobeno yan ka constituency bali ka constituency kamakamikmat metswa kung MDC bali ka constituency ang mikmat mata kung magali ngani yana yang taki isu kibat penterha yang keri pat kecai pendria hujangi bansangan kamenta bansangan kalawai jong kilong din dan mak kata mala keluar malano ngana ya pen ya kesuki bat kalawai jong kilong din bat kipateng hei kendon hapok partai warahi ga semru kae dia kapan pendem ibu pak hapreng si kepa hapreng silok si tenaru dia berkadau kawan kecil kencar bonsin kikun kiti kat lutam kat dia kat kampat pak ngasomo yang belai nombor orang tahu bahwa ingat kamen siruan perlet tadi kumai beli man pendem hak cuba den mengiai lam nak beta batau kumai yang letiat joki laudin pati pateng hak kerteng joki kaboli adan buat arten buat hak kerteng jong double T sampai we ko double T namo on your P ba minum merek kai buat kalawai jong kelong din ni kular skemapi mereka berbar aja dan PI kalah kecing job ini rekan P ni ai bantau nanti nanti ko temai ko besengan nak ko taki long din pati pateng ki manang kha sakali seperti minum sipun ba kimak kiba penterha yang kecai penderiu kejongi lembah kiri sanpoi kiri senam kecil keluar kesyukur petang kecil keluar umday bagi pesan lagi pelai kerantang kawai kaan kalan transfer kawai ada kerpak yang ini kong kecai penderiu kong try mulu mereka ni apa kalau senjor no ngatai dan kibatip badon kibamtip ru house nem arjasan juara ada kau amendment mo ban penha regi pensenjor da ka ba kitap pat ka single window agency kane pat kana ila di kiway pat pana sabar bakin one bakin sengki school ki college ki university lani ki hospital lani ki company lani ki industries ha ka jinga sign ya sa agreement kamang report nem propose nem hatu biak pedenti barang yo biak jaka
kacakagi te kare kecegim lanes life kamatang sisir niyo pasisir magado nilado balay kani kawanca namar magisay tang kinong mikma nidokam hariga kenti jong ajar arpual hagasi arpual torik nidokam magsay om tang kinong mikma kinong yasay kinong tawan kinong yada yaga kinong kasya yaga riba kacay penriyo kinong yalam unday kinong lilang kinong yalam kiriyo ijnay namar kikintin jong kiteman kiong nala kacay penriyo kam kuwa ayawan perkat jnay kari kata baka kacay penriyo kan sejak ngai nakray yung kuwa yang pamili na kajong kacay penriyo namar kani kacay penriyo kang day kanong temen kajong i hindi hok tang manri kenti yaka hindi na hok manri kenti pamanalo kenti sa kilotin kibadak ka sa kani kislapertay ngasukit ram pala ini artini konstituensi kung MDC mensyua bagi MLA menta namar pikam penkin ram yana dahil namar kadao hadu menta ko pa ngadang sa iway kanri utulig Islam kung ngalong MDC ngalong CM ngalong MLA ngadang sa iway dan wong barit kat kadang ko jong kung MDC CM MLA tidak sa iway wong kan pera iyo kapag kacay penriyo si telok rekasi jantia nidang sa iway namar yung padet upot usam hadu menta dahil namday pa nidang sa iway upot usam hadu menta yung padet ban penbek ban pertian ban skan o mangi sa kanoon doon sa patay nilai kitengit kibanang ka larang iyong magigtrayaman kakuan siyo larang iyong may kuwan sama dumi kikot na kung silang sama kinamasyong ka kabiyan minum kelawat kabiyan minum kelatiak ladan minum semua ini ban purpur ban ketok ban kenok natrai iba bisara kita dimakan no yalam kita dibangun no lilam kebar sedau naskem berkenong rin parang pi baka jingile menta election kare pren konyat buat David day kapren kenong rin baka pisa ngayon puluh orang bakiway pati praga dia namani kuat keting jok hoi intip kasi kran kam soha keting bod pat kadai kran ro bare nei mo pimaroi warden nei mo pimaroi henry mangi pagi keli mo piken san powai keli Islam bilale ayupat yang cai penriyo pikam mo pidon majority pipergala minority mentangala kre banong minority hatu pai pak kitip dia kata kejin kam joki with the numbers kasuki for the city council hapo MLA nare mata kajak perujikan sakre ya kawan sa out numbers manu ban siya bijigit kri bat manu pat ban jupang ya kalaway jong kilong din namar tadaw pagwa collection kam din ang taga business kita lagi bakla hapo kilaro sa politics kasin siya kada ki portion kala business ki businessman portion kala businessman kita seseman kita lah politician dia tak tahu nyemyo ya ka pada ada kerpang ya keri jap rejumi kita mana CSC mana bang kawan sosi pada mengipesan politik Islam kita lalong tak nak tahu bisa bila ya slow okay ke report ha kami pakai filbet jong kini kiparok jong kiwe kita ngeram kita hatu kam dei kita orang tahu kita kawan lagi ke lalong tak nak tahu bisa kiwan berkulah dari kita karoi kapar kapasan politik Islam ini pergi mau ubarang roi ubarang paru dan pan ya lu papai pak ni kena hakipo kibalalit na tayo bikin mau ke reservation policy kadai kawai kamat kabla sateng balong outdated kapangaru nga demand na po ka government wala nga review to ka government mau balik ban review ban revamp tang ya kataru pa ba kinong tosi ho pagko ng government ngadang government ba chiway pa pite pa manoburan po government ki politician ni pa ba ano kasi ging reverse ba kado kinong naskem nakran kapan pa ki ilik para eksuki ki benot para bani eksuki ko pa ba nga try bibisar
tangka state reservation policy. Kemana tawa, bangong outdated. Dan kan review, reform. Dan yang pada hapo assembly, kielot par yang suki beli hapo assembly. Mencuat pergi yang reservation policy, nak bertakap populariti ke jongki. Nama kisah tu kan sepatah kan yang masuk. Mentah pakiong, bawa ada buat orang rubuk renggit, pergi. Maki kita buat pergi, nama aku orang yang pipai bak, kami orang sensitif. Bawa mengai korak sama, cuma rasa. But it is our duty and responsibility to sensitize. Don't ever hide in this word, sensitive. Ketika por yang kapan sensitize, kena yang kita ni kawai, kita dia pen, tanah kadau election, nama baru ki parti, ki penyen, dalam kisah ikan dia cukup karawil tu, dari nama kadau, ki pen yang reservation policy, lalu kapor, kapang iyo langsung jalan, kiri unang, kiri utip, kiri ustaz, ki hek kabir, resoursi bapanong, kim ton kada road, resoursi bapanong, kim ton kada jirai, dari nama kadau ki sien, yang celak kemutuk usam. Sertok mengimata kisien kiapain yang kasuki warga reservation policy atau pada jenjara yang kuat sama dongi kiapain qualified hai buat kibenta menta kiapain penman hawa warak di isu pandai keren kia bina pasti ini boleh biasa bantawan kiapain lapor yang tengah warak kibat ketak kikut sama kiapain kerak pandai yang suki beli. Kami ni kasino rumah yang orang bawa marui. Nama kecil tu jangan lagi sorgar mantap. Kalau tu, kalau luti mana boleh nampak pasti bah. Kalau ni bawa ibor persekian jual. Kerana NPP kan nurut balik. Kalau kelang nurut, ya doktor, dok jam, dok nurut. Kenapa you pakai kalau you long dia? Kalau si ini benar benar syurga mereka. Mereka diberikan jadi ketua NPP. Mereka tahu state Meghalaya, mereka tahu North East State. Hendak diberikan dulu sekiway pati benta. Dia ada pak jom dari India. Dah jom lu kepisah. Kami kepisah. Kamu kiklong, yang di marpo kendo. Kita boleh nak nak sapo. Mana dia kapor kaya ada dengan rumah rutip rusta. Jom kecek penriu. Ingin saya kapor mana ruspa mangi. Ruspa ke parti. Kita ya konflik terekam kepada kiklur lagi ofisa. Inilah kuat agak assembly lah selamba sampul kiri Islam remata Maria Sena Maria tua album yang nak kena apa tak atau kami ke bangsa pampang tua pulang ya kini ki banja dan buk berada fokus assembly berada fokus kumkinang elam kumkinang mikmat jong ki konspirasi upaya nginjen berada lero nani ka selapati kena ino kita ki bako pergi engineer. Tinggal semua bagian tua orang iwan taman pengemau dia kecing sisa. Play dia ka COVID mana orang keti. Nanti kan lepek ngam dei. Ya lo ino nanti taman file ka bayar. Banyak dia kecing sisa. Nanti kan mak dulu menesta. Ngam mak dulu warga ni government. Merta matahi. Nanti kadau nanti dia kan file dia ka bayar. Bangit scam ki beriu jokaan. Ki bong don ki election mata. Dia ni sakte ke mensua. Kapa orang luar ni hak mentah perkiwan berteruai lagi banyak election lagi konstitusi lain mentah indon batik indon eksekutif indon legislatif kadon ke judiciary ingat bakaan kan lihat nak jom kamram ngai kan usah orang mana don pok government mengenai isu kibar berterha yang cai penriu kipas dekat web kata buyong kay warning ke bagian day makan persia isoka rega wasu AP yang apa ba punjok nam tim bi de web kata kipas kita ke web man barawara isu jaga cai penriu kibat ta yang ka pateng bar kalawai jo kilong din kipas ke web ngong ke web ke cuma ke bakhan bor ke bangati yang kali tangjong pa mari om pa su ingat dia samsenam Memang kena apa ba sibon ba kijin kala ke bang ikwa kita kecil kelak yang sedang nabi kumlo piperkat pipusan syok pencim garai wadong jib malah wadong dia play jumal buat KK baru gerai duai pirat yasat kenapa kiwai pak
Kipadon na takijing snow, kinong dino pa de takijing tiplan ke jongki. Ngomong kumlo ay lusa. Lesi, ngomong yepi hamni. Raya kiwi di berapa de snow lemah de bor tingum. Ale lemah jongki ay na jing kai. Sekiwi pat. Nama kali jing sensar tiplan. Kamron trekam syo. Raya ngomong yepi badai bat pen trekam. Ya takijing tiplan ke jongki. Bari, ada subuh nelayut lakum siya ko pisah. Hato perkat pada tipor, berpunjit, yana punjit. Karena punjit itu kalau kapek, nama aku siap layut, dan argut. Karena kita orang tap lang borok layut, dan argut. Kalau orang ada kayak peput kanum mentoy. Karena kita orang tap bocu, kemau pemapi kalau dia tidur lap, dia lagi joki kon kiti, kipateng. Nama kerja tap ke joki kamdei nak komentar, ban mentoy kibayim, dan ban mentoy. Hang tak bisa keluar mana ikam mana skim ke bakas skim ke long ke scam. Nilai ini ke por ke scam hadir ke scam hadir ke scam. Lengong kuno. Ada bilang kita start kita sian kita sempang bar kita syur. Syur ke ke baki ai maki si benar. Maka ada tu lupa mana ai supaya pa. Mana kicop mana pinang ai ke boleh ki mau kini untuk luti sedang hagawa long kadau kebangungi long bentalam ban ai boleh ki bakin luti bakin ang yai luti ya ka hok jong ki long dien lewang kuno siem naki alai brai kabasan sempat ai beri ban ai hangta bio long bi por alai brai bio long naki tewon bradai basan sembru biya yo long dadi ban kam tambe ngimdei ban pet kam delik ban pet ikafut namarkan ni kalong kecing bensau, bar kecing donong, ya kalau itu kilong dia, kipateng. Nagwa pun keren, ya pikong kipai pak nong song song, kilong kipai kilong pak isam lah. To, yang kenal, bagin tua yang kerpa yang boleh nak buat tau, kerana begini yo saya kiriu sisa, kiriu idri, kiriu lain dia, kemudian kita sulung kelalong pak kiksan repai, kirem dorbar, kiklayatang, kijuat lapang. Dan ini kelalong pak kita kisuri, kopsri lampot, pumangi mata, ngibam, mangi yamangi pak. Nanti kenal lebih. Kapor kami dole lakut kesencar dole, lawan segi doyong, lakut kesencar doyong. Orang itu nak kebentar, jauh jadi kesencar lakut doyong. Henry kemau bang negoi, ngidon pak hak jelah, kesencar hi mangi, damangi, kau kini. Ki mama, ki pasan, ki pakna, ki himan, ki para, ki maiden, ki maisan, ki balik ben, emen pek, ki balik ben ki nong ikai, papli, ki song satran, pat ki song sertok bon mit, atau ki sukret lo, ikai rumah ja. Kilesiak emen pek, yang beri umat hiap, orang helpless, orang hopeless, kali sorkar kau put. Kini kan mau nyepi bagi lagi sorkar bagi onggos kata ni kuat menyalah hingga dia lagi yo kamu tu pai kisen sah dan bor kelapat yo pai hatu kadang bu kecing keli hatu menang lah banai bor mau ya kum kini kipriu ki badan hakum ke sorkar ko balik lo pat sorkar ko ran mentah yo kapan berkat janai namar balai kamasongsi kalong Kio nak don show tuan, AMP don. Utuan ubam peramangi. Nama terkadau, uri upra, ubangi wanda mentah, uri upra, uban pe, uban tai, yang ustad, uban pendu, pendami kat len kat suar, kat taro, kat sabut, kat sakai, kat leslie, kat lesme. Berpikir, ya kata kecik seliu baru, siapa sep ubnai, siapa sep kasih. Dan nama terkadau aku pai Alam si kapor hak PPP. Ini empat ju pernah tertiem ya pi. Ini empat ju dalam paklam. Hak kita kerja lenti ban syakri. Ya ujung pai ba ontang konstituensi rehat jelahi borokoi. Ila persan ban batkan ya ke bagi kulau. Dan pikir mau syayan pikir mau. Ngalong tikipor hang tripo jiau. Barang jok kembali nang mele syu ke di sini. Markat bama keren ni kibi. Mat kabawa kimat polisi council kiong ba jadi ke state subject dengan dia iwa som sa antai ngam semua room nak kata solve employment nak kata jadi dari balik ki nak kata baru warna ya di jingkelang nan pergi mau lebih kei ke bawah idon kalau kom perkat nak kalian juga ikut PBB
Hapo jalan jiba arden. Boleh nila body conscious saliban pin keluar ya kasor. Kaya baca apa thamator piti pa. Yang akan keluar berbuat kumu. WCC member nama yung aktif bro. Mereka kata ini kau yang benda kepada berkino yang ada sorkar apa paro kita dorang nikah sorkar kini manusia yang jukit kiri. Lalu dia itu di basong hantu jaga kini kita play jom sorkar play kita komu laga jom play kita kon kita akan komu laga jom kini kepa. Mereka dorang ke politics mereka mau ke politics kali ke politics kali ke politics. Kapag iterikam na kabata, baganya parking baik man collection. Dia man kadau, ki position, ki perkat na dia ka next direction. Mereka pa kiriu ijnai, kiriu igri, kiriu lanati, ki perkat kay kabanca na kabata kalawi jong ki pateng ki panangwan. Balay ba ako perkulut. Nalawag ka sorkar ka doon pa sa kawin pa kabanta. Kawara sa katu uji kang nanti matala jang san sistem hatu kamle ke sorkar kamle ke dau bat shimu jike kli wa perkamnya ai ke sor kali bagi sor to nanu bahe hanu bare mata ni skor us kita shob ini swas kita ini train swas kita kanu ke judonam habaki orang tinang wei time is money kapor kali ke pisa nanu minang dok sisu dan amanta na kamle ke sorkar shakoi ke sorkar kiwan kitau ya kita ki district ki sub district mapenbi optan faipa mapenbi ki pa nang ikha hiru tanga for election balik jumlah balai ya kita development ki basongnya ki basong lagi ke health lagi ke education lagi ke employment lagi ke agriculture lagi le ikwi pa dah boleh akta kadur nangis sekian baksor dah keluar nama kita pada sabar tindok kamsu kawan dia mata nasor napa nang kedong khabar wanul kosor haparo kibeta dia ke bahasa khamnya kali kan dia mata dia ru kam perkhat nak beta ikut sama kimbu bedu jikerman kakam sorka kalau saturated lakut apa tu liga po sipol garo sipol khasi silak mut sanpo jarut nang apply hatu dala seban pergerman hendak don kakam perkhat hal tak transparansi in recruitment kalau mereka don't show tentang jingnya siang tentang jingnya faktor sistem yang bentuk ya kah kita boleh hok kimyo kita boleh hok kimdo boleh hok udah panio hal tak kamuan kata kecingkerman yang ikut sama kejungi atau kali kalau mereka kecingkela kan PSC taman advertise kakam lagi Islam taman kod exam lagi Islam taman pernah kali lagi Islam tidak ada gila maman bagi dia ke pos tak lagi sedang berjat lu di gigi bro aku kata kamu dia cikala maka lagi kau sama kejumi bobor kena cabar mana kena bobor ke covid ke kelam haka percaya bro koi ni jiken go basan po wajar tam ikut sama bayi betul joga celah kejumi tuan pai a blessing in disguise ni orang grup yang yaki maka kita dengan let yang syak Kicalah repair. Balik wat kikam sorkar, kikam private. Aku boleh imla berwarna apa kikam private. Ki corporation repair. Industry repair. Ki bandung dak tai kami Mariam. Ki bandung ke Cimentor yang ke Mariam. Ki bandung ke Cimentor yang ke Yokam Yojam. Hatu kata kalau dia mau cikala. Lalu kita balik train semua orang dia kikam. Hatu dengan warat kikam angli. Kamu mau ke bawah, haka bangin kering biang iti kur sama syari gari jomi. Bangin batlu ini baru lupa, haka ni kecaka. Hantu kata, kamu ni mau ke jingkala. IC kapor. Nino kami kapor. Bagi ni kapor, nino petokam bakla. Namanya lebih iba sampo ini kisem kapor, kapor PPI. Kini kiwe, kila pendokam bakla. Nino kaman ay kejingkerman. Kenari letik mentah. Yang awara kaman ki polis kalau kita cerita bias kan naman ki department kita kilangi halo mereka yes kan meminta ada subuh ni warna batau tumai transform ya ki department transform replace the system kabapa coba khama sisu minta ada subuh ni kang lagi exit lagi jingrung lagi jingli lak ini kiba percet ikibar bian lagi jingdi kijibang katrok sekerja cuy lagi yo ya macam kalau driver ni haban bo you bon ma ya tak kecing siapa sistem dan even ai ka fine kata ka penalty ke bahe haban ma lesi si pojar san pojar silak tika ro haban si jail ni ubrai hatu
kata kau demo kecikelah. Nama dah soseng mata kari ucap kari ujungi kalau lai lang lai si itang kitin rung ni isu kitebi aku kam tamo kecima kadang kecima kamu dek membersih ini kementa balik kalawai haga kai pateng yang satu haga songkha songman ru yang dapat satu ringin kuat berkeren bertugra dengan songkha songman kalau dia balik redokan dekian berperkran yang sensa kadar sokakur kena mengenak batik berkum dia kabar sawan nama kipor balik kedai sisa kata singkrung rementa apapun kedai hak kerting jom trading license kiwan bersongkha songman lagi pai hata songkha songman para mengiru tentang ada lain sawo dikun tadi alat no boleh ngap singkrung kan lo jimpang dulu kan lo jimpang mesim maniui bagi longi losem gilong kebe ki hab lorang ba ko pai ba dong song song hanya dari kejongi ni dotak kiseram yenton patien don kirang ba dari mata kau magari maka capri jongi kalau kena sa kuble sibun ba tabala lagi keren lagi yai keren pensa afatin mereka don kecikong kau pergi mau baka ketien kalau aman pernah afatin mereka kamu pernah afatin so apa ayam kecikesan ke berapa nak beta ikertong baraja jerwa ibanglah penian yang baka PPP ke voice of the people party kembali hak lambat kata demokrasi katuru demokrasi gemong of the people, for the people, and by the people. Daw papa, nakabataw papa, palimbaw papa, rewayoy kabor, sanpuy Islam, kinyan kalapa, yung papa. Matangin kili, nangiyoy kabor. Iberti ka na, bagay balik saru, nginong spare, yaki. Kaptap kita, kibalong kataw, banle, yatagi kampaman, yatagi kamp, Kibawanra yang itu yardor, jauh cai penriu, istingai berkoordinat kamta mega sorkar kepada tumai kepada wan, kepada pankit ram lupa kepada TPA. Nama kali sorkar kepada menta, hak jenglet pahu pahai, kepada keren di bahasan mana, ngatrai yang nongkam berkeren syu, dari yang takaram, ni pankit pergi, ni pankit kita apa kepada wan, hak new government, hak sorkar kepada tumai, bupai ba, soba, pisah, puson, syua pensil kekarai. Wat num ya pen cuma nere tu penting na baka for ka mapipinay hagar pinotay kanung day isu lam tay dia kanung day isu ene ka menta nere ka penting na baka for ka jompi kan day sisa ka penting na na ka tagalawi joki londin bat ki pateng nangitken baki jikla kinwan baka jingsan sa sisil pa kanwan hakari baka chat pendeu jongi kasing bab san sudah ko pa kacapai Kidon, political party ko pa ba ang ito iti, ko kipara o pasama, ko kilet si kiway pa, kita kipara ng India, kipara riulong, kikla kisur, kinawan sa pigi o para o pasama, kinalet si kiway o para ng India, kilet si kiway o para riulong, tamari o bukang, pakikula reki yata, ka-security and safety, kata mengibu para o pasama, malai, kung candidate siya ka 17 North Shore Constituency na nagkaren hapo ki public meeting hapo na kiway pa kijala kipar jala ano iki kama mangi kiparo personal kama mangi kasi try muluk nimlo education nimlo na safety and security nginuma patpetikana yame wala na bade kinong shoksong hari kari ko jumi hindi ka mamut nginum le pen kiway lalong kalong lang kita try sidong hala ka jong kari nginum may lapat iki ni ikay bagaimana bertukar yang kahok kejongi kata kasong sengan kasong suk kandang minum parking minum juga pain minum juga kompromis yang kasuki berkalai dari mata kadau mau dia beli balai kajing sengan paiba kajing sengan timut tak kajing sengan ke bagian ni pai sedih sekadian sekabun kata kajing sengan mo atau kajing sengan ke yakot atau kajing sengan coba sokha ke soman atau kajing sengan ke coba kai ke pateng atau ke jingsan coba sensar ke kadar di kelakar mo kadang lah balong ko paiba hidokam berberkat berkelak ya kemudian kenang bang enak beri yang tak kecilkerman bagi long kecilkerman nak bentah kita iki bersaka di panangwan cari seperti kita ko pada luar nangrum baik sumasin naik keren pak mau beli makasih keren pak ke jompi
dan penggoli kenongsun ngom belayu mengakan betagahok pakai sisa ngom compare lagi penkalong kita kipating mentah malam nongsun ya lagi petik na pakai ko magikren minum penkelar nongsun minum tahu nongsun ya kalaway so kiloti and kipating kipanawan naman di ko pakin wan panalong cinta pankerdan pankin pambetiu pantai berko ya kapating jongkani ke pemerintah masalah apa pak Tuhan soto baka jingkla sa sisingan pagkamaw walang community na may inasaki nasati walang community na kita kinakisay mahang walang community na kasorkar na nagkachisam so kachikla kung pa kalay hagi sakti hagi siyempre akti jompi hagi kendong tangmapi paduplay maroy pitit hindi batik manuro naman ka daw pwede kikun buo ka jing duay buo ka kati ka jompi kikun so pinmi na hiyang balik kami kavod ba ay ka jing kula reki na ay ka jing kula reki way party political party baro kalak yaki henry ka suong tang ni koy buo ka kati ka jompi hakikun ba ay ka jing kula ba penjat pa dia ka jing kula nama di bakar ka jing kula umle ba bakla di politician umle ba bakla ka government bakla ba pihi shibe tangini kiti ko pa ano semso sa pagkapo nama ni ko po na mangi kung kipara kan di haba dirap bagi haba ni pe sa lagi jong di constituency nama dia dalang kunju haki maratma na ko bata bali kun nang taga tauba joga jai penrio sai sia joga ni pertalang pane kadao pane kariyo nama kumba kolong ke jai penrio mentaga tulot ke suai kapang ba ka kro iya pa bagi keno compare kamalene tukin pai para ni siapa bagi long pakai cingkerman hata arep bila utarik ni pai pa dah kajing duai dah kajing Hammersfield om dah kajing Shangshit bapak tikna baga jing yang ke jopi tu button kan wan ke jikla na ba saka ba khamba susu om na ka sniu saka ba kham sniu re na ba saka ba khamba susu sai se rupai ba tu nya pertalan lai se lai wa bane ka dau bane ka miu ye ki long dir ki pateng tu barang kha ban wan chi sa patai da ka bagi pertalan hai pra Kuresh pun boleh berkat untuk kunci nama. Sesi sohu di Jaret, nanti mungkin di Jopi, di dua yang boleh untuk berkat tapi ini tu bukan sejauh. Walaupun ada di Jopi ini akan mensiap, tetapi bahawa mentau pilih election. Dan itu apa yang push kita kan? In ai là office hay candidate jogi ba raja jarwa bat kundu bat kun itu diki ye nga tepat di hon itu hi ye ia la di haki pai ba jang tong susna mình con này mụ yêu lấy là gì đó và lại cái gì coi gì kia yang bat hani gitu long mak soko ba punya dalam dengan dalam khatam ki parti nama i presiden nama ajami ba ilale iba ada milar bersama iba ada lebat nongron bat iba ket bat kita gini yang ajami jomba BBP 18 West Shillong koi kadai ke jing dua yang biasa di pata bang semi meradang ni kadai ke sen meningkong ngadai ke didiet uketong batmai ngadai ba rasa jerwa nga jutre hiru hadikam umlang salam nadum jua ba kai bangalai bangatrai hadikam umlang salam ba ngadai iwai nadi nongelam jadi ba red bat kajing tray sitan jong bat kajing tray hok jong kapan ketik ina bahadu panganda sim nya kan ngara banganya kun nya kan election lada menta nyim ya kala lado pan
kamat bakongsan tam joma kadai nam tadi kena samla malai dikena samla kidai kipaya baskemba jom kaya lada ukena samla jom kaya uyat sakma mano bakuslai negit pa lada ukena samla uyat hakal ti bangdai mano bakuslai negit pa mano bayar pa kikmik pa te mano perkat nam ta kini dikon samla jongi kipaya was kemba jongi dan berkat lain kikmik pa te mano man perkat kibun bahagilah kileti bangiyo banginya kiu hakano dia nilawak berkiu lara ngiseng ya kam lejo hakano dia kibun bahagilah hane hapori jungi kiladon di financial institute kiladon lagi prime hot kiladon lagi nabat mana ai di mentoy ni tama sei kita urus kata ngakwa ban keli kata gaji keli balai kimpal sapriang namta ikun samla jungi kadai namanta kani kata bamyo kam bagi kena samla jungi kisangat hakikam bamdai bat kani kawan ra kajing ma namta kalawe lada mentang ini berkat ha lanofat kiai kini kinong elam jungi gila le haji Islam belada uan kongres lo kaju uan BJP bat LPP lo kaju saya ingin kemilan dia no kadai kene kasengi bayalam dari ba aran nilang pasal mat di presiden rong ba do jungi ba isen ya tani ke parti ba kapan syok yang bangan yang kumuwi kutong na kani ke parti kuno kani ke parti kani ke voice of the people parti kamot ka sur jang pega tidak ka sur jang pega penmi yang bangan ya kun ya kani ke election hot kapor kala lingkot kapor kala dia mak yang iwe pa iwe kadong katongkong niye bangamuan banya selak bati bangamuan melak ban keren bati kai ka jing thu jong ani ka parti kai ka jing thu jong kai ka nong rep jong bat kani ka la ngayo amta si ban yo ya keren bati ban ya perlu ka jing mot jong how to ninda bhai sa kule puthe mano perkat nindan perkat baik kuno ini perkat haba tangnya kinong hikai ru kia pentra Ramadan kata ketiga jingkala dan kejela jungi bayat kinong hikai pentra surat bayat kawan kata apa hal ini kejela jungi kadai pemler kejintrai kam jungi kinong elam jungi disebutkan tangban kamai spa ban tiap kalibaran bat bencana yang betul. Mana perkara dibaca? Hampir dan narayu perkara dibaca di soal nur. Ni adalah jengi baik dikenal semua jengi kinyatai takkan belah, takkan berebar, takkan menaparkin. Hampir lalu dikenal semua jengi kinyalong kita lagi. Mulai lalu kita jengi form berbiar. Lalu kini ayu kini ginong elam jungi kisu top bat kisu syukur ini balai bon bangai i bati trais nong jungi lara di kai maru kidap kai top lara kila kena mau kamro kimia yang balai kena kesokar ke abam dulu pinsai i hati ni kisni ba kitolak jungi ginong kai sokar ke seduk jungi department papia how to mano perkat namda kalawai kada itang kani kaseng voice of the people party kasur jong upay ba banyalam yani
Syagalawai berpernah Kasensyar khadar Nimpoy resino Bakila penjadut habak kiliang Lada mentah Kene ka harpunyo tarik lada Nimya paipang lada Nimya jet yu breu yu nong yalam Ubadai sisa Bapak rutai menajram Ke lada opak Nimya kejimim kababah Sanpoi teligis-nan ilalek Kaya bang Niyo tang kijing syukur Tang kijing tok Bat kijing kuslai Nimdan reka eke Ni pai hak kano yang ro Nimdan eke Lada mentah Nim kela romot Lada mentah Nimnya teli Kalawai joki konjani Kelajat lupa Auto kani gajing ni jema aku munong yalam hangye ngamde re bangawan dan kuan jing mentoy yalade ngawan dan penmentoy papa gajing keren nagi lidah jungi pilayo ya ke bagi dan gajing mo jing berkat tengah ngadan gajing keren tangkat ni bang kuat dan penkiu di kena sama kuat dan penkiu ke senang ketau bat ia ki paipa ki no sok senang juga ni konstituensi ki para kawai ba kani konstituensi kan dengan nuksa ia ki wei ki konstituensi bat ia ki liga jungi kan dengan nuksa ba kumno ni di ban yatre kumno ni di ban yat penkiu how to kani ke konstituensi kaladi banyo ke medical college saya kena ke medical college kalai dari beliau ke medical college kan lo kejing mentoy kan lo kejing roy kan lo kekam ini beliau batka baru jam kejakar pelakil saya kata ke medical college dan keli ya kata bat imut menolak ya kata motor sendiri nimla menteriang ya kata dalai itu kari kesnong ba dan kibreu bayak khela pindah late stage for aparlay kidon di Bombay kasi syarpe kan yang le bon bhaga jing sa the isa gajing sa the haki nong elam repair balai yang iki pai kasi kimla man the kila supen pulik ini ban mentah kali kenti bakin laban the di kibreu jungi nanta kisah the di degi bom degi kasi lada mentah kami kenti lada ninya kelaba mot telada apa kabor kasang hapi ban penjab kasang hapi kabor pinchan hapi ngawan yang ro kadai kabor jong pi penyen yang ahli tang katahi lada ninya teli mentah kajinya teli jemi hipat kasi mani tenidung yepoi re sino kalau jom ikon jom ikala ajat lupa nampak re bakalawai jom ki persa ikon ikti jom ni kan jot kani kajingian jom tadi banondra ya kajingha banondra iki polisi bopia kekam jom nong yalam kadi kekam jom nong yalam kadi benda politics bak kita ingin reformat benar apa sekretariat bat banondra kijing mentoy na mata di pagpa banondra kijing mentoy na mata kaimlang salam banondra kijing mentoy na mata kalaway jong ikun ikti jongi lada mentah ni milay lada pak ninsusapan bigay na kapar sa kapar na kijing nilay jong ni kam nilay bat ikasam jidwi parti kijing nilay jong kadai bat kanong rin kajing le jonga kadai namta kalawai jogi khon ki jung lada mendang le minum la lalo hidan kajing le hampa kajing lam demi ba adan bat ibadan idei inong yalam barat ba jonga jak berlewi
lada kajing penya jongi lada nimnya dan lang mentah dalam doa kei kekentin belaai ki nongelam jongi ngarentang kata abang keren ba kadai kesini kong bang yang kini ka election mat naai kajing keren joma namta jompi kadai ban sai so tang namta jompi kani kajing keren kadai tang namta jompi but lada mentah nim perkhat hau artunyo tarik kadai kajing rai jompi banonra yunu bang te tang kata kekentin hi ngamdan than reban kan ke kumle shi bo ni pisia kumle shi hajarmo nakwa ba pinjit ya kani ke parti haba ka jingelam jini ba ada bari bare ada lebat sai sing nong haupra kumle shi hajarmo Therefore, I place body baraja bilang kan jadi Isya, ada ika jengkeku yang Isya, bagi yo kalagi bermain bat. Gidan kajeng kerman kalawai tak kali itu lagi kamtam hakaleka ikin was bagi yo ada jengkala. Magi nama kiwai kinong nama najie iki. Nre ngimi Isya jengkala kita budi senang balik. Ikum juru mai ko play jadi sama dengan ba ada niat semua. Ibala ai jengkeran kilong siya penisala ko ng ke baka bibi kayan banyak kepala si kilong sosnal ba bafitbo dito ay tay ba adan bakum juri ba da ba ng ro blay ai kamen kabapat kya kampam bagila ban yan ban let na hoy jaka suwe jaka ban ai di penisala halakat ng ro baka bibi kayan bakum juri ba ai kajing kublay fi paro kilong sosnal jang ko luksan pagla polite ya po jong fi hoi ni satu kalau dehi kepor kebarang ket kebarang dari pisang sasapan yai ap kita ka jimsa ka bata ka voice of the people party bakum jur bagi member jur ya poro bakum jur bajin kumlai kala sya kada mas nang luksa kebar ai ni jingben jadi panglio pelong ni meeting hada ni kasni pat ba kinong song sinong jang luksa terkemau imde syu bakata da maladi ndrai kemau haba terai haba pilih bagi dia bagi ikut kesih pasal fi maka jikalah hi kam dei ka bibi ba ka jikalah ka dei ka wan hal pai ba ino finji ikta kinong pam pas ceka sam di kinong thawai nama sisia ka dei tang ni sim pia kati jomi yelo finji to se tang atar kanta ka parti ka thumai kumai ba ada dong la bidak kwa bagi bi ba adan ba bagi ni koi paro Bakin yang itu ai se jing kesan yang ni ka PVP de ka meeting da awai ku boleh sibol poti bro haupra sibol